Dobrodošli. Postoje mnoge priče o Mojsiju. Jedna od njih je ona u kojem on prima zavjetni kovčeg. Sa našim gostom Miroljubom Petrovićem razgovarat ćemo o ovom. Miroljube, dobar dan, dobro nam došli. Dakle, jedna od priča od Mojsija je i ona vezana za zavjetni kovčeg. Pa, ljudi vole te priče vezane za neke misterije, za neke tajne koje nisu otkrivene. Jedna od tih priča koja kruži kao legenda, a to je jedna od priča koja je zapisana u Svetim spisima, jeste izveštaj u kome je Mojsije ili Musa ili Moše, zavisi kako ga ko zove, od pripadnika različitih monoteističkih religija, znači događaj vezan za primanje 10 Božjih zapovesti čuvenih i kasnije su te zapovesti bile pohranjene u jedan kovčeg koji je bio čuvan na jedan poseban način, u jednom posebnom objektu. I verujem da mnogi ljudi su čuli za taj istorijski izveštaj, međutim, mnogi smatraju da taj istorijski izveštaj je više vezan za neke legende i za neke mitove. Međutim, mi smo videli u prošloj emisiji da događaji koji su opisani za život Mojsija, na primjer vezano za izlazak iz Egipta i prelazak preko Crnog mora, zatim za razdvajanje one stene iz koje je potekla voda, da su ti događaji naučno verifikovani, da su potvrđeni. I onda sljedeće pitanje koje u nizu jeste šta je bilo sa tim događajima koji su sledili nakon toga, jer nakon razdvajanja te i rascepljivanja te stene i one bitke sa Amaličanima, kada je sazidan onaj oltar koji je i pronađen na prostoru današnje Saudijske Arabije, izveštaj kaže, istorijski izveštaj koji je dakle zapisan u Svetim spisima, kaže da je Mojsije sa svojim narodom došao pred jednu planinu koja je poznata pod različitim imenima, planina Horiv ili planina Sinaj ili Božja planina, i tu su se desili vrlo interesantni događaji. Naime, izveštaj kaže da se tu tvorac na jedan poseban način otkrio i objavio narodu i Mojsiju, i da je tu Mojsije dobio te dve ploče sa zapovestima i one su bile kasnije pohranjene u tom kovčegu. Kasnije je taj kovčeg bio prenešen u obećanu zemlju i za vreme ratovanja i sukoba, kada je vavilonski car Navuhodonosor poharao i opustošio Jerusalim, on je opljačkao hram u kome se nalazio kovčeg. Međutim, pre toga je jedan religiozan čovjek koji je bio, znači, Božji prorok, da tako kažemo, sklonio kovčeg sa zapovestima i taj kovčeg je sklonjen na neko mesto za koje se do dan danas ne zna gde se nalazi. I tu postoje oko pronalaska tog kovčega brojne špekulacije, slično kao i špekulacije vezano za Nojevu barku. Ali za nas je ono što je za nas interesantno i što je važno jeste da analiziramo pitanje da li je do takvog događaja zaista došlo, da li je Mojsije zaista primio te zapovesti, da li je zaista pravljen taj kovčeg u koje su te zapovesti pohranjene. Znači, nema smisla da tražimo kovčeg, da tražimo kovčeg sa zapovestima ako on nikada nije ni postojao, ako nikad nije bio ni zidan. Kada su arheolozi nedaleko od ove rascepljene planine i ovog oltara o kojima smo govorili u prethodnoj emisiji analizirali teren, oni su došli do jedne planine, planine u Saudijskoj Arabiji koja se danas zove Džabal el-Loz, ili kako je zovu Beduini Džebel Musa ili Mojsijeva planina. I tu su na osnovu arheolozi, istoričari i geolozi su pratili istorijski izveštaj koji je zapisan u Svetim spisima kuda je Mojsije išao sa svojim narodom, i oni su došli na taj lokalitet i ta planina do koje su oni došli se jako lepo uklapala svojim izgledom u onaj opis koji je dat u Svetim spisima. I taj region je oskudan sa vodom, tu danas ljudi ne žive, ima jako malo ljudi. Međutim, ono što su oni pronašli u podnožju te planine Džabal el-Loz, odnosno Džebel Musa, kako je i dan danas zovu,
jeste, između ostalog, pronašli su ostatke mlinskog kamena. Ti mlinski kamenovi su, kada ih pogledate, mlinski kamenovi koji su se koristili, dakle, za mlevenje žita, ali koji su korišćeni u Egiptu. To nisu mlinski kamenovi koji su korišćeni u Saudijskoj Arabiji. I sad, otkud egipatski mlinski kamenovi od pre 3.500 godina u Saudijskoj Arabiji? To je bio pokazatelj da se tu zaista desilo nešto što ukazuje na ono o čemu govore Sveti spisi. Zatim poznato je, ako čitamo izveštaj koji je Mojsije zapisao, da je on dobio zapovest od Tvorca ili od Boga da oko te planine napravi jednu ogradu do koje narod sme da priđe. Preko te ograde narod ne sme da priđe, to je bila zapovest, zato što tu je trebalo dođe do jednog posebnog događaja kada će Tvorac direktno razgovarati sa jednim narodom. I to je jedna vrlo interesantna situacija, pošto danas postoje razni verski pokreti i tako dalje. Mi vidimo da u monoteizmu imamo situaciju da postoji jedan Bog, da postoji jedan Tvorac koji sa ljudima komunicira na jedan drugačiji način. Danas razni verski pokreti nastaju tako što se pojavi čovjek i kaže ja sam razgovarao sa Bogom u nekoj pećini, u nekoj sobi, u nekoj šumi, to niko nije video i on kaže ja sam razgovarao sa Bogom i onda on prikupi neke učenike, on njima prenese tu priču, a ti učenici idu dalje i traže nove učenike i tako nastaju moderni verski pokreti. Međutim, vidimo da monoteističke religije, dakle, judaizam, hrišćanstvo i islam su zasnovani na jednom potpuno drugačijem konceptu. Ovdje imamo situaciju da Tvorac razgovara sa celokupnim narodom. Znači, to nije situacija ja ću da razgovaram sa Mojsijem, kaže Tvorac, a ti Mojsije njima prenesi informaciju. Ne, nego on razgovara da svi čuju. I tako nastaje religija, tako nastaje jedan odnos, jer religija potiče od latinske reči legare, što znači povezati se. Čovjek je odvojen od Tvorca, on se odvojio od Boga, on se odvojio od izvora života i sad je potrebno da se ta veza ili legare ponovo uspostavi. To se zove relegare, ponovo uspostaviti vezu. I od te reči relegare potiče reč religija. I sad Tvorac hoće da se poveže, da uđe u zavet ili u savez sa jednim narodom. I to je sad tip onoga što danas čovjek može svaki da uradi, da uđe u savez sa najjačom silom univerzumu. I sada Tvorac kaže Mojsiju, idi pitaj narod da li su oni zainteresovani da budu u savezu ili u zavetu sa mnom. I onda on njih pita, hoćete? Oni kažu, hoćemo. A kaže, dobro, to što oni hoće. Znači, oni kažu, činit ćemo i slušat ćemo sve što Tvorac bude rekao. On kaže, dobro, ali da ne bude da sam ja s tobom pričao nasamo, ja ću govoriti da svi čuju. I sada se tu priprema, piše taj istorijski izveštaj u Svetim spisima, jedan događaj kada će Tvorac na jedan poseban način da se spusti na planinu Sinaj, odnosno planinu Horiv, i da objavi reči zaveta svom narodu. I sada, arheolozi su zaista oko ove planine pronašli ostatke ograde na sve strane, što potvrđuje izveštaj vezano za događaj oko planine Horiv. Takođe, Mojsije je dobio zapovest da napravi oltar koji će biti nizak. Tačno su data uputstva kako taj oltar treba da izgleda. U podnožju ove planine takođe je pronađen i taj oltar. Onaj događaj koji je možda najpoznatiji vezano za susret Tvorca sa jednim narodom jeste događaj kada je Mojsije bio odsutan 40 dana zato što je bio u situaciji da primi te ploče sa zapovestima, nakon što je Tvorac razgovarao sa ljudima. Međutim, u međuvremenu narod je rekao, evo nema ovog Mojsija, otišao je, ko zna šta se s njim desilo, nema ga već 40 dana, daj mi da napravimo sebi našeg Boga. I onda su oni napravili ono čuveno zlatno tele, pokupili su zlatni nakit